سلام تخطاتلتنا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنايو لومون كم وترو أقدس زيناتات هزنا لكم قريبنا لنا مجمري أجن عالت سماتات كم مخانمة تذكروتاتنا مسنا خونيو تسألوكنا تهدما كنرويا سلازلنا أبتالي بلانات هيدما بزي سفعي كافر كقبر سلازخونكو بار أبزوانزي علمنا نبيت خيدا لا أب كما يكون تاتالنا بفليز بالك نرويا كنفتنينا. There are many things happening right now. So let's start with this one first. Just a short time ago, Israel's defense minister said that Iran's supreme leader, the Ayatollah Ali Khamenei, cannot be allowed to continue to exist. This after Iran struck a hospital inside Israel. The defense minister said, quote, a dictator like Khamenei who's heading a state like Iran, who set himself the goal of destroying the state of Israel, he can no longer continue to exist. With us now, the former Assistant Secretary of State for Political Military Affairs, retired Army Brigadier General Mark Kimmett. General, great to see you. This is the Ayatollah right here. This is the most explicit language. Okay, حجي التكوينات زخف قط بصحي كم زلو مش ما بكالو انتريوت هلو يقوم كم معلتنا معلتي عمنا نارسنا نخفه ملكعاتنا غير يزخيت زلو ابزانا لهم فيديوهات بكل انجل كنريا كنفتنينا بزو حاجه دس حبريتات دما كنت نكف كنفتنينا مجمريا منغس ايران دبدابنا توب اسرائيل يقصرالو اسرائيل دما بزسفح ملكع ايران دبداب تقصرالا እዚ كم زلو نغتل غلو ايران مثالاتنا إيران هوسبيتال إسرائيل كم زهرة ميزن الجرزلو كسبب تانو زلو بركو ريبورت زموت سبعين نبراني يمزلو يزبلون يربجن جنرالي كابت كنا تحت تبقي سونجن ولا تم راح تموتوا تسقم يبلنا زعينتو نتمرحي ناي سوبريم ليدر زبهل أو سوبريم ليدر نا إيران آية الله خمني نقطة ووسينهم كم زلو إسرائيل منيس مكلخالنا إسرائيل تجارب الله مالتي منيس مكلخالنا إسرائيل فكري بزح زفكر يا بزوغان زلو قدمي زنبرا قرب هدي زربالي نيرو right now جن اسكت distraction زلو كل نار أنا يمكن كي كتا هزلكم يا مغنياتو أما راح مقتال مالت كي exactly التاي مالتيو بكونتكست كن رينا نسو. Began on June 13th has now entered 7 of the Israel-Iran conflict. 7 days since the first missiles flew, what began as missile strikes has turned into direct hits. There are strikes on cities, strikes on hospitals and military bases, and even on nuclear facilities. This morning, Tehran launched a wave of strikes on Israel. It was the largest missile barrage in 48 hours. The missiles penetrated Israel air defenses, hitting a lot of civilian areas, especially in south and central Israel. The most significant impact was on a hospital, the Soroka Medical Center in Beersheba, which is a هجي اتي مدقعتي ابزح بوتاتات انديم حريمهم زلو جن اتي زورد زلو دامج وين زودق زلو عنوات زخون زلو لا بحكي اكبي درجه بصحكم زلو يو اتي كوينات زنقر زلو ايران بزح علامات بسوسا 5 7 نفرتي ناخذت نتي علامات اسرائيل مالتي علاماتنا ايران كتحرميات في التندلا بزح علامات تحرم كم زلا يزنقر بقمت علو
إيران ون بقديها استفل عليه مسائلات كم معلتنا معلت حدش مسائل تفتينو حدش مسائل أب بحدش مسائل تدكي ما ناب إسرائيل كم تقصد بزح أشمات نايتو مسائلات أب يوتيوب كتريهم تخليهم تو مسائلات دما عنوة يورد اللويم أمين إسرائيل كم زعينت عنوة وريد واي فلتنيو نا إسرائيل كنتات security نساتهم كفتروا زخلوا ويون نهزبهم promise أتوا زنبرو يلا نبزوانزي إيران مسائلاتنا إيران يحرمهم كم زلون عنوة يورد اللون The top of the building is basically blown off, and you could still see smoke smoldering from the side of it hours later. كم زنريز لنا نتنياهو نتهزب إسرائيل فكيرو فخاخيرو أب حدا قايتيوهم كم زلهم زنقر زلو سلمتاي نيران كحرم كله أب إسرائيل حدا عبي حسبة عمرو يزلو نيران كنحرمينا كبلو خلو صبغي دغف ركب نتنياهو اوتوماتيكالي دغف يزركب كل جزء دغف ناتو كنا بي صقم زخون مجمريا كحرم كله دغف الله ግብረ መልሲ ክመጽእ ከሎ ግን እቲ ደገፍ ቀልጢፉ ይዝጠፍእ ምክንያቱ እቲ ኣብ ካልእ ዝገብርዎ ዕንወት የኸይፎም ደገፍትናት ማለት እዩ ይሕጎሱ ሰለብሬት ይገብሩ ኣብ ዓዶም ክመጽእ ከሎ ግን ኣንጻሪ እዮም ደው ዝብሉ ስለዚ ራይት ናው እቲ ቃንዛ ኣብ ዓዶም ናብ ሃገሮምን ክመጽእ ጀሚሩ ስለ ዘሎ እቲ ግብረ መልሲ ድማ ንነተንያሁ ጸቕጢ ይፈጥረሉ ኣሎ ንሱ ረጂም ቼንጅ ኣብ ኢራን ክገብር ይፍትና ኣሎ ጸቕጢ ድማ ንባዕሉ ኣብቲ ዓዲ እናገበደ እና allowed to exist. We are committed to destroying the nuclear threat, the threat of nuclear annihilation against Israel. Tehran claims the hospital. كم زنريز لنا تي اسك إيران تايلو منيرم تي هوسبيتال منس معايا نمنت علامة خمسو علزنا بقى. We are committed to destroying Israel. Tehran claims the hospital was not deliberately targeted and claims it was aiming at two adjacent military sites. This is the same logic used by Israel when it targeted Iran's state broadcaster in Tehran on Monday. هجي تي كنتات مالتيو نزي مدبر تلفزيون ناي منجس إيران كمبليت كم زعنا وتو كال فيديو انتصريه له أب إيران مالت إسرائيل إنج خاص إسرائيل هوسبيتال هاريما إسرائيل كتجاجا خلا تعجم يا بالله علم واي تجاجا مساكين قليم زبلهم تمعربا ميديا إيران تجاجا أنت تبهي لاجن جيجا يكون جيران نتو هوسبيتال دايما دايلنا يكون هارينايو كال علامة ينيرنا سل علامات ساعتين تمثالي لما له منجن كتب من كعمنهم ስለዚ እቲ ዳብል ስታንዳርድ እቲ ክልተ ዓይነት መለክዕ ጌርካ ምርኣይ ማለት ንዓለምና ዘገርም እዩ ኣይነጅ መጀመርያ ማይኮንና ብኻዛ ዝረኣናዩ ንነዊሕ እዋን ንሪኦ ዘለና ስለ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ብሓፈሻ ግን እዘን ክልተ ሃገራት ኣብ ንሓትሕደን ንምቕንዛው ዝኸድኦ ዘለዋ መንገዲ ናይ ብሓቂ ኣተሓሳሳቢ ደረጃ ይበፅሑ ዘሎ ኣተሓሳሳቢ ደረጃ ምክንያቱ ክልቲኦም ገጅፍ ኣፅዋር ኣለዎም ሓይሊ ኣለዎም أتليس إسرائيل أبى حيل خمسة لو أبى عليه ما بزح أسوار يجلب كم زلون يقاري يلا كم زلون يزنقر زلون كل زهجي درجة تزبد ما حزب إسرائيل دما نكهدم كابت حجر كميل يكوت يزبل زلون كاب إسرائيل كهدم قال السبع لو نبي حكي زحزنون كنتات ون عليه تي أبى حنت فيديو من البات أنتم تيوم لي كريكم أقاطع معي شرحونا لو تبتي منبر أبتي سيفتي شيلترز بالزي بومباتات كهرم كل إسرائيلوية أبتحت مدريد تسرحي كبومبا مكلا خلوا لهم نسألمتن سدتنياتنا وايتو ومن يمزل لهم مسكحات يمزل مزبزيهم بتوما أبو زي آتو زلو سدتنياتات أب إسرائيل كوينهم قل مس إسرائيل نازل لنا يمزلو أنا قرمي زبلني كلهم ما يكونون حدا مالتي فيديو تاتي واتسألو نتوم سدتنياتات بفلايد ما تسألمتي نفسهم نكتحنو أبتنا يمتحن بوتا متاو يخل كلهم كم زلوا وزقالت حبريتها وتسيل كاب إسرائيلاوي عندما نورمال بينا قريب بتخين بتي إسرائيلاوي تعاقم زلوا من قص كالكيد وصل زلوا مركت أفيز زل زلوا كات تعدي كم يجر كات تفا كم يجر كات كم زي عدل انت لك مارس تلك توم جنزب زلوا كنا وتيوم ديم ولا ودنا نتنياهو كو أب فلوريدا يزغمد نيرو سلزي كل التنرية زلنا أتي دراماتات زبلوا قال ما لقديفكم تتخيل لنا حبريتها كامين مسؤولنا زي كامين ستريم ميديا مين ستريم ميديا ويكاتي عربا ميديا ناي من تقعيو ناي إسرائيل تقعيو
ናይ እስራኤል ፀቅዒ ሚድያ እዩ ዝኣነ ዝበኩም ዘሎ ሓበሬታ ዝበና ዘሎ ስለዚ በዝሒ እዩ ክንደይ ክፋልናቱ ኣይርኢዎን እዮም ዘሎ እስራኤል እቲ ዕንወት ቀንዲ ዝወረደሉ ቦታታት ቪድዮ ንኸይወፅእ እገዳ ገይሮም ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ሚድያታት ኣይከድዎን እዮም ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ዓይነት ኩናት ተበፂሑ ዘሎ ኢራን ትወድቃላ ኢራን ትመውታላ ኢራን ገለ መለ ክብሉ ከለዉ ንምድንጋር ፕሮፓጋንዳ እውን ይወስኹ እዮም ናው ዶንት ጌት ሚ ሮንግ بقيقة ترد ويدا لنا إيران كم حسهم يشوفوا على وياه كم حسهم فريقكم يعني إير سبريوريتي هيبوهم زل أدفانتج كن رينا لذي برتع زخانة متكعتي أبيراني قبر لوياه clearly discussions اللي يكونن جن إيران بهم كتود أدخل دي هاي تحطه أمريكا دما وسانا ناتهيب الله لتوسانا جن حبوا فتينهم كم زلوا كن ركم فتنينا ونياتو لتوسانا أمريكا توهيب زلوا انتهيب للوس كبز سمعوا. Breaking news, the White House has now issued a timeline for when President Trump will decide whether to take action against Iran. This is Press Secretary Caroline Leavitt just moments ago. Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks. Now, in the meantime, Iran claims that it... Whether or not to go... هجي انتهينا نسمى زلنا بزي هجي كم ذات رواز اللهم زي عفنيا نايتي وايت هاوس يا ناي دونالد تراميا بغلطها دونالد ترامب زحبه ملسيوم مسك كبر زخل دبلوماسيا وسرحاتن قال ملن ابقمد بمتاو ناتي وسانا ناب ايران كناتو دينايناتون دحري كلت سومن كوسني لله بزي بزحات كيلاتات ناي دونالد ترامب بوليتيكا دردوم حساو مخانو قليص امالو وسينو خمزله يزنقر زلو كريكمي وسينو خمزله ناب ايران كاتو راي كم تقد محجي أب طلياندو ناب عماندو ناب نرويدو ناب قال نابله نيغوسيشن سجبر له نابله ني اسرائيل بلا غير زدالوا ني ايران دما زنقع حجي مالك كم خصاتي زفتن زلو ناي بحكي لخبط زخونه مراحي مخان دونالد ترامب افليت سلو زلو كرينا دحان. Now, in the meantime, Iran claims that it's shooting down Israeli drones over Tehran. And moments ago, Prime Minister Benjamin Netanyahu vowed to strike all of Iran's nuclear facilities. Let's go to CNN's Clarissa Ward, who is live for us in Israel. Clarissa, does Israel believe that Trump has 2 weeks' time to make a decision? Well, we haven't yet had, Brianna, any official reaction here in Israel to this news, this 2-week timeline. But I can tell you, based on conversations I've been having previously, that this is not what Israeli officials want to hear. They had been feeling quietly optimistic. They had given timelines of 24 to 48 hours. I think there's a sense from the Israeli perspective that you have to act when you have the momentum, and that slowing things down and allowing for diplomacy, which is very much the favored option for much of the world, but not here in Israel, that carries a cost with it in terms of potentially losing that momentum. The other question, of course, Brianna, becomes how much firepower does Israel have in terms of keeping up the same level of strikes against Iran, and can they keep that going at the same pace for another from the Israeli? So انت تبلو زلو اسرائيل انت كسم عميزنا دونالد ترامب وسانسي بخمي كري ويم نزبل again انت تبلالا زي اسرائيلويان كوم يكونون دس بيزلو اسرائيلويان أوش 4 ساعات ويون 48 ساعات أمريكا رديت كمصوم أمريكا بتكوينات أتيا كتحجزهم يوم زدلين يرام لخلو أبزوا عنزي أبصبوا كونديشن إحنا نعوت لزلنا أمريكا تتحوساتنا صبوا كين كود علنا يخذ بالحلمين يروم ناي كلته سومنا أمريكا مبال ناي دونالد ترامب مبال فتسون وحط لهم كم زي كل يوم زنا جروزلو مخنياتو خلا أسوار كيهلوهم ده يخون نزوكينات زي بخمسة ملكة بز حجز قبروا زلو بز زخدوا زلو ملكة نخود دوسي أقول أسواري هلوهم ده يخون يبللو سلمتها إسككم تبلا لا كنا نتاي جنزب تخسر على إسرائيل تبال هاجر كريكم listen up زي this is insane التهاجر تيا كما يكون تاتودي قاخم زلا هم فلت منتها dollars every hour devouring cash with missiles and drones. It's is not just being fought with missiles and drones, it's devouring cash at a shocking rate. كم تريود لهم انتاي بلنا له إسرائيل كنا من تاي جنزب تتفاعل نمعتي أبحدا معتي شو عت $100 مليون تتفاعل شو عت $100 مليون سلازم جنزب يا تقاط زلا تكوينات إسرائيل billions كسراي of course أمريكا سلو دخفلهم قال أمريكا بعد شجر ودي قوازل لي جنزب سيف كجبريهم زلوا ناب China قصهم كنت متيدل للوجن إسرائيل again a huge problem يا فتيرات اللهم زلا زخلوا air defense systems تكسلوا
بمليونات زتمنيو سلازي ايران فايرس $10 روكيت يتصدلهم زلا نتنا $10 روكيت زتكوزلو اسرائيل بهداية كتت نفسها تفتن دلا بمليونات دولار زتكوس غيرها نفسها دي فندق تقبر تفتن دلا سلازي اتكوينات كسع كندين اسرائيل واقع يغفلها كم زلون اسرائيل may run out of missiles in 10 days without US aid لذي بزي ناي امريكا حجز اسرائيل بحصير غزي كتقل بانكرابت تكون مخالف يوم زبلو زلو امين اوريدي 3-4 جيتات اصوار سس كمان كب امريكا اسرائيل اتين كم زلو هاجن حبريتاري اني رسلزي اوف كورس امريكا كم حسوم زغلو اصوارات نابيدي زغوار زلو ناب اسرائيل زغوار زلو يوكرين كوتر سيعه سلازي التكوينات عندمنتاي ببليونات زتمن قطباناتو ميتلو يسرح لهم قطبان اسرائيل بزع جنزب يخسروا له كسب $10 بليون كخسروا له يقول يوم زغطبا زكينات زي قبل عليوخه نايت هنصا انوت ورد زلو وسخلو سلازي اسرائيل is facing a huge cost barrier ابزي اذا كبحال كله جن اب كالوت هجرات اب ايران كسارا يبلان بلكو يلون ايران كسارا كاليكاو معناته قطبان ايران ويون ايران كم زنا اسرائيل زحجزا ويون كرات ازخلا يكون قلنا ايران كوينات دما نهلاو كوينات there is a difference ايران هلاويه نقصالنتا نهلاويه نتواغا زلا اسرائيل ግን صبللتነት ናቶም ንخرጋግጹ ዶሚኒያንስ ናቶም ንخرጋግጹ ነታንያሁ ድማ ስልጣን ክቅጽል ዝግበር ዘሎ ኩናት ምዃኑ ኩሉ ሰብ ክግንዘቦ ይግባእ ስለዚ there are many factors ኣብዚ ኣብ ግምት ክንእትዎ ንኽእል let's go back to the storage making a bunch of different statements, some of them somewhat contradictory. Let's go ahead and take a listen to a bit of what he had to say. They should have made the deal. I had a great deal for them. They should have made that deal. 60 days we talked about it, and in the end they decided not to do it, and now they wish they did it. And they want to meet, but it's it's a little late to meet, but they want to meet, and they want to come to the White House. So they decided not to do it, and now they wish they did it. And they want to meet, but it's it's a little late to meet, but they want to meet, and they want to come to the White House. They'll even come to the White House. So we'll see. I may do that, but it's a shame it could have been done the easy way. And it's interesting. دونالد ترامب كي انتي حسب على يوم زبلوا زلو حنتناي سايكولوجي ناي دونالد ترامب زفلت كزارب كلوسي سلمتاي ابزو كينات كاتو يخلي بلولو سعيرو كوص سلازخل ناي عوت مغرت ويكا فيكتوري سراويتي سعريو نزي عوت عوديقناينا نمفكري بتاع كتاق سلازخل نتي يغوناتو بتاع عبي استواصو خبرل سلازخل ابتو كينات كات كم زغل يوم زنغرو زلو انت عينت كونسيكونس كلويو انت عينت شجر كلويو بزي قدس اي قدسوني زلو اذا كينات زي ايران كتوضق سلتغل قد ما موداقه انا ابايتي ابتا عوت كتصمبل لك مش كم زلو ناي كعس اغري تصاوت مو او ناي وانጫ ጾታ ተቆይነን ኣብነት ኣብታ ታጋንታ خسعيرا مهلاو مسفلته እቶም ተጻወቲን ኩሎም ክትዎም ዝፍትን ምንታን ኣብታ ናይ ሞዳ ተጻዊቶም ታሪኽ ኣብቲ ታሪኽ ኢሎም ክሕውሱ ልክ ከምኡ ድማ እዚ ኣብቲ ውግእ ኣትዩ ዓወት ንኽጎናጸፍ ኢሉ ዝኣቱ ዘሎ regime change ስርዓት እንታይ ክኸውን እዩ መንግስቲ ተወዲቑ እንታይ ክኸውን እዩ ብኸመይ እዮም ሃንድል ክገብርዎ ዝበዝሐ ቤዝ ፓወር ቤዝ ናቱ ደገፍቲ ናቱ regime change ኣብ ኢራን ማለት መን እዩ ነቲ ሃገር ከም ኢራቅ መን ቢልዮናት ኢንቨስት ክገብረላ ይብልዎ ኣለዉ ስለዚ ኢድካይ ትብልዎ ኣለዎ ግን እሱ ናይቲ ዓወት ሓደ እስራኤል ቤላ ገይሮም ሒዞሞ ዘለዉ ስለዝኾነ በቲ ካልእ ድማ ክዕወት ስለ ዝኽእል ንኣብነት ናይ ራሽያን ዩክሬንን ሰላም ዝፈትሐ ተባሂሉ ዓብ ክብሪ ክወሃበ ይፍትን ነይሩ ፈሺላ እያ እዚኣ ነዚ ናይ ኢራን ኩነታት እውን ፈቲሕዮ ክብል ፍትን ነይሩ ፈሺሉ ኣብ ጥቃዛ ዝነበረ ምቁራፅ ተኩሲ ገይሩ ክውድኦ ሓሲቡ ነይሩ ፈሺሉ ስለዚ ፍሽለት ንፍሽለት የጋጥሞ ስለ ዘሎ ናይ ንግዲ ኩናት ከምኡ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ገለ ዓወት ተረኸብኩ ኢሉ ኣብዚ ዘሊሉ ክኣቱ ዝፍትን ዘሎ ይብሉ ኣለዉ ሓደገኛ ኩናት ድማ እዩ መራሕና ኢራን እውን መግለፂ ሂቡ ነይሩ ብዛዕባ እዚ ክንሰምዕ ኢና Because I did ask Tucker, I said, well, are you okay with nuclear weapons being in the hands of Iran? And he sort of didn't like that. He didn't want to really, but he sort of didn't like that. And I said, well, if it's okay with you, then you and I do have a difference. But it's really not okay with him. Therefore, you may have to fight, and maybe it'll end, and maybe it'll end very quickly. But there's no way that you can allow, whether you have to fight or not, you can allow Iran to have a nuclear weapon because the entire world will blow up. He said I was going back home to make
ceasefire. Not a ceasefire. We're long beyond ceasefire. Not because of me. If they did that, they would be obliterated. That'd be the end. I've left instructions. About Vance and possibly going to Congress. It's about anybody. They even rage it. The White House wanted to be put out there. Trump privately approved of attack plans for Iran, but has withheld. So, እንታይ ዝበሃል ዘሎ እዚ እቲ ዎል ስትሪት ጆርናል ዘውፅኦ እዩ ትራምፕ እዚ ኩሉ ፈኸራ ብላብላ ዝብሎ ዘለዎን መታለሊ ስለ ዝኾነ እምበር ኣብቲ ዎል ስትሪት ጆርናል እንታይ ትራምፕ privately approved of attack plans for Iran but has withheld final order ስለዚ ንመጥቃዕቲ ክገብሩ ክዳለው ከም ዘለው ትእዛዝ ሂቡ ከም ዘሎን ብሕቡእ መዓት ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ይገብሩ ስለ ዘለው እቲ ፕላን ኦልሬዲ ተወዲኡ ዘሎ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ጥራይ ነቲ መደናገሪ ከምኡ ድማ ነቲ ህዝቢ ንኸይነግር ወይ እውን እቲ ናይ መወዳእታ ውሳነ ሕጂ ተኩሱ ዝብል ዳይ ዘይሃበ ዘሎ ክኸውን ዝኽእል ዝብል ዘረባ ድማ ኣብቲ ሚድያ ትስማዕ ዘሎ እዩ ስለዚ again እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና very very delicate and sensitive ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣብቲ regime change ዝሕሰብ ዘሎ ካብዚ ናበዮም ክቕፅሉ እንታይ ክኸውን next step ከናበይ ክኽየድ many questions መዓት ሕቶታት እዮም ዘለው መን ይኽምልሶም we don't know ሕጂ ኣብዚ ክልተ ነጥብታት ኣለዋ ብዙሕ ግዜ ክዛረቡለን ጀሚሮም ዘለው ንሳ ድማ እስከ መጀመርያ ነቲ ናይ ሓደ ነገር ከርየኩም ነቲ ዓውደ ኩናት እስራኤል ትገብሮ ዘላ ዝብልዎ ዘለው ራዩ ally. In contrast, Russia has struggled for air superiority in Ukraine for 3 years, and the United States failed to establish air dominance despite spending over $1 billion against the Houthi militants in Yemen. They converted this Gulf Stream into an $800 million surveillance jet to identify targets from hundreds of miles away, sending real-time data directly to the F-35 and F-15 aircraft. The main objective is to take out the missile launchers, creating a bottleneck. Without those launchers, Iran's stockpiles of missiles can't be fired, effectively cutting off their offensive capability at the source. However, Iran should not be underestimated. The country possesses tens of thousands of ballistic missiles, many of which are highly mobile and capable of launching from both underground and surface positions. Iran can reportedly produce up to 300 ballistic missiles per month, posing a serious threat if Israeli airstrikes fail to neutralize them effectively. More details all in the video ahead. ብሓፈሻ እንታይ እዩ እቲ ዝበሃል ዘሎ እስራኤል ኤር ዶሚኒያንስ ጌራ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ኤር ዶሚኒያንስ ማለት ድማ ንሰማያት ናይ ኢራን ተቆፃፂርና ኣለና ዝብል ዘረባ ዋላ ዶናልድ ትራምፕ ከማን ንሕና ንመን ወኪሊ ንሕና ኢሉ ኣይ ዶንት ኖ ስለዚ እቲ ዶሚኒያንስ እንድሕሪ ረኺብካ ኣብቲ ሃገር ብዙሕ ዕንወት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ብርግፅ እቲ ዓውደ ኩናት ናይ ሕጂ ዘሎ ተራ ዓውደ ኩናት ጌርኩም ኣይትውሰድዎ እስራኤል ኣብ ሓደ ግዜ 70-80 ኣብቲ ዝዓበየ ግዜ ድማ ክሳብ 200 ነፈርቲ ኩናት ያልዕላ ነይራ 200 can you imagine this 200 ነፈርቲ ኩናት እሞ ካተን latest technology F-15 F-16 F-35 so latest technology ዘለወን ነፈርቲ ዝዓበየ ቦምባታትን ገለን ሒዘን ዘለዋ ኣብ መንጎ ነዳዲ ዝመልኡለን ነፈርቲ ዘለወን ኣብ ሰማያት ከም ድሌተን ክሕምብሳ ዝኽእላ ስለዚ air defense system ሓያል ተዘይለ ነዚኦም ወላ ሓንቲ ክገብሮም ኣይትኽእል ኢኻ ነተን ኤር ዲፈንስ ሲስተም ድማ ብዝተኻሎም መጠን ብብዙሕ መንገዲ ገይሮም ከም ዝሃረምዎን ከም ዝዓለይዎን ካሪና ስለዚ ኢን ጀነራል እቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ወላ እቲ ኣሜሪካ ኣብ ሑቲ ክትሃርም ከላ ኣብ የመን ክትሃርም ከላ ትጥቀመሉ ዝነበረ ታክቲክ እውን ከም ዝኾነ ኤር ዶሚኒያንስ ስለ ዝነበሮም ድሌቶም ክገብሩ ይኽእሉ ከም ዝነበሩ ስለምንታይ ዝኣክል ኤር ዲፈንስ ሲስተም ስለ ዘይነበረ ብወገን ሑቲ እቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ከቢድ እዩ ግን እቲ ጥበብ ድማ እንታይ ይጥቀሙ ኣለዉ መብዛሕቲ ግዜ ዝንቀሳቐስ ኤር ዲፈንስ ሲስተም እዮም ዝጥቀሙ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝሕባእ ኣብ ትሕቲ መሬት ክኣቱ ዝኽእል ይገብሩ ወፂኡ ተኪሱ ዕላምኡ ምስ ሃረመ ይእለ ምክንያቱ መፂኦም ከይሃርምዎኻ ስለ ዝፈልጥ እቲ ታክቲክስ ኣለዎም እዩ ራይት ሃንደበት ኣብቲ መጀመርያ ዝገበርዎ ታክቲክ እዩ ሓሲቦም ክኸውን ዝኽእል እምበር እቲ ኣሜሪካ ንኢራን እስራኤል ሂባቶ ዘላ ኩሉ ቴክኖሎጂ ኢራን ክንዱ ዝኣክል ስለ ዘይብላ ንዑ ንምግጣም ከመይ ጌራ ትጥቀም ዘላ ብዙሕ ኣንደርግራውንድ ቦታታት ተጠቂማ እተን ዝትኩሳ ኣብ መሬት ኮይነን ኮፍ ዘይኮነስ ዕላማን ምስ ሃረማ ናብ ትሕቲ መሬት ከም ዝኣትዋ እቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ግን እቲ ናይ እስራኤል ክከላኸል ስለ ዘለዎ ጠጠው ክብል ኣለዎ ስለዚ ብርቱዕ ውግእን ብርቱዕ ቃልሲ ይግበር ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ኩናት እዚ ድማ ዲፋይኒንግ ኩናት ወይ እውን ናይ ቴክኖሎጂ ኩናት ምዃኑ ድሕሪ ሕጂ ኩናት ናይ ዓለምና ናበይ ገፁ ክኸይድ ምዃኑ ኣብ ዩክሬን ርኢና ነርና ሕጂ ድማ ንሪኦ ኣለና መንጎ ኢራንን እስራኤልን ብፍላይ እስራኤል ተንፀባርቆ ዘላ ሕጂ ካልእ ድማ ረይዎ እዚ ሳተላይት ድሮናት ኣብ ኣዝዩ ልዑል ብራኸ ኮይኑ
كل تسلي أو مربب حبريتا بيلا غيرو سيلو نتحبريتا منيب نتنفرت كيناتي بل اير ديفنس سيستم ابي الله بين غيرو ينقسقسالو سلازي እዚ ተመጣጣነ ኩናት ውን ኣይኮነን ምክንያቱ ኣሜሪካ ኔቶ ኩላቶም ስለያናቶም ኣዋፊሮም ገሊዩ ካብ ልዕሊ ሰማያት ናይ ኢራን ካልእ ድማ ካብቲ ጎረባብቲ ሃገር ኩሉ ተሓበሬታና ቀልሐ ነቲ ናይ እስራኤል ወታደራዊ መጥቃዕቲ የሰንየሎ ስለዚ ኢራን አንጻር ኩሉ ያ ትዋጋ ዘላ ኣባይታ ጥራይ መጽዮም ዘይዋግዋ ዘሎ እምበር አንጻር ብዙሓት ያ ትዋጋ ዘላ ምናልባት ሓንቲ ሓበሬታ ኣነ ድሰማዕኳ أمريكاويان دايما دايلهم ديهم ولا دراما خفطروا لهم زم صباح تكون تخليها جن إذا سمعوا واسكة. And the China factor. According to the Daily Telegraph, 3 Boeing 747 freighter planes left China for Iran in the first 3 days following Israel's first strike on Iran. Data showed that on each flight, the plane flew westward along northern China, crossing into Kazakhstan, then south into Uzbekistan and Turkmenistan, and then falling off the radar as it neared Iran. Now, to add to the mystery, flight plans indicated a final destination of Luxembourg, but the aircraft appear to have never flown near Europe and near European skies. Now, for your edification, these types of aircraft are routinely used to deliver heavy weaponry. China سلست عبيتي نفرتي أشكعن رادارن حبيان أبيران كم زوردا يزارب له زي زربك النيو تحم كبهال اللغة النيو ولا بفيديو نريال له خابيك زوجوا تنفرتك وردا خلوا دينجل ملت أغانينهم كونوا قليهم جن سلسة عبيت نفرتي انت عينت نبرتي ينزل توازن له بزحات كم زترترو وناي أسوار نفرتك وانا هم زخلا أيام زنقرو أجن انت عينت أسواريو نمنتايز وهبهم زلو ምናልባት ኣብ ገለ ቅድሚ ኩናት መጀመሩን ናይ ሚሳይላት ፊውልዝ በሃላሉ ነዳድሎ ንሚሳይላት ፍሉይ ዝኸውን ከምኡ ሂባታ ከም ዝነበረት ኢራን ቻይና ዝገልጽ ሓበሬታ ነይሩ ስለዚ ኣብቲ ዝገብርዎ ዘሎ ኣሲስት ክገብሮም ዝኽእል ቴክኖሎጂ ደ ክኸውን ይኽእል ወላ ረድኤት ደ ክኸውን ይኽእል ኖበዲ ነውስ ግን ሰለስተ ነፈርቲ ካብ ቻይና ክብገሳ ከለዋ ንላክሰምበርግ ከዳ ምዃነን ዝገልጻ ግን ኣብ መንጎ ካብ ራዳር ተሓብየን ኣብ ኢራን ከም ዝወረዳየን ዝኽሰሳ ዘለዋ እትሕቶ ድማ ቻይና እንታይ ክትሕግዝ ስለ ዝደለየት ወይ እውን እንታይ ትእቱላ it's not clear ስለዚ ኣዛረባ ርእሱ ኮይኑሎ if Iran ድሕሪ ወዲቓ China is a big loser very very big loser China ዓብይ ከሳሪት ሃገር እያ ክትከውን ኣብዚ ምክንያቱ ዓብ ክፋል ናይ ነዳዲ ናቶም ልዕሊ ኩሉ ድማ ብዲስካውንት ዝመፅእ ዝነበረ ነዳዲ ናቶም ነቲ ቁጠባ ናቶም ኣመና ይሓጋዝ ነይሩ ስለዚ ካብ ራሽያን ካብ ኢራንን ቻይና ኣመና እዮም ዝረብሑ ዘለዉ ምክንያቱ ካልእ ሰብ ዝገዝኦ ስለዘየለ ካብ ኣሜሪካ ፈርሂዩ ኣይገዝኦን እዩ ቻይና ግን ብሕሱር ስለትገዝኦ ዘላ ነቲ ኢንዱስትሪ ናታ ካብ ነዳዲ ዘለዎ ንላዕሊ ኣድቫንቴጅ ሂብዎም ነይሩ ስለዚ ናይ ኢራን ረጂም ምውዳቕ ማለት ኣካል ናይቲ ኣሜሪካ ንቻይና ኮንቴይን ክትገብሮ ትደሊ ዘላ ራሽያ ተወዲቓ እውን ተመሳሳሊ ስለዚ ቻይና ነዚ ወዲ እዝን ስለ ዝፈልጡ እዮም ብዙሕ ናይ ዲጋታት ዝሰርሑ ዘለዉ ሶላር ገለ ዝገብሩ ዘለዉ ነፍሶም ብኢነርጂ ኢንዲፐንደንት ክኾኑ ኣብ ካልኦት ሃገራት ነዳዲ እውን እኮ ረኺቦም ኣለዎ ግን ንምውፃእ ስለ ዝጀመሩ እምበር ኣብቲ ሳውስ ቻይና ሲ ዝበሃል ነዳዲ እውን ረኺቦም ኣለዉ እዮም እዚ ኩሉ ዘጓዮም ዘለዉ እውን ኣብቲ ኢኖቬሽን ዝቕልጥፉ ዘለዉ ኣሜሪካ እንታይ ሓሲባት ኣለዎም ከም ዘላ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ዝበለፀ ኩሉ ዘድልዮም ኣብ ዓዶም ክገብርዎ እዮም ዝደልዩ ዘለዎ ግን ኣጋይን And is now with Heritage. He joins us now. Robert, I think people assume that because China has been relatively quiet here, that they're not or could not play any role whatsoever. But what could they be up to here? Well, thanks for having me. First, I think it's important to remember what the relationship is. 43% of China's oil and gas come from the Middle East, a large volume of that from Iran. It likes to buy sanctioned oil below market value, and that fuels the Chinese economy and also its military ambitions. And so that's the central relationship. They've been relatively quiet, in fact, extremely quiet about the current conflict and coming to Iran's assistance. We also know that a large fire in Bandar Abbas port was Chinese solid propellant for missiles that exploded and created a tremendous amount of damage just about a month ago. I think it's unlikely to see Chinese arms shipments under the circumstances to Iran. It's more likely that Iran may be removing material or personnel or regime valuables to safe haven in light of the conflict. I think that's probably the extent to which China is willing to accept the بعفشا انت يوم زبل زلو ايران ايران حدقا موداق نچاينا ابي صقام كم زخونن چاينا اتي اب ايران كغاتم زخل كنتات نعاتاتهم زياده كصلوا من كسم بدو من كم زخل يزنقر زلو حنت فيديو كريكم اب
Exclusive look inside Iran at some of the damage Israel has caused. CNN has a team on the ground, the first Western journalists inside Iran since the conflict began between Israel and Iran. This morning, our Fred Pleiken obtained access inside the state-run news agency in Tehran, which experienced a strike in the middle of a live broadcast on Monday. At least 2 people were killed. We're inside the Iranian state broadcasting company, IRIB, which was hit by an Israeli airstrike a couple of days ago, and you can see the damage is absolutely massive. I'm standing in the زيتي مدبر تلفزيون إيران إسرائيل زهرمته ريوة devastation عنوت ريوة سلزي تي إسرائيل تقبرو زلا عنوت توردو زلا عنوت كسع كندي كبيد مخانون لما جمر يا CNN أب إيرانات يوم سلو زلو زوج وزلو حبريتايو سلزي كهال فيديو تاتون جيرو مالو إير ديفنس سيستم نا إسرائيل نا إيران أنصارنا إسرائيل متقعتي كسرح كله سلزي جنرالي تكونتات كمريو زلنا إسرائيل توردو زلا عنوت زجدد مخانون يقداس إساتهم كزقبرو ونجر كم قبول كم زرن كل عينت إسرائيل تقبرو زخوننا يلا ولا أنصار الزارب يلا كل تيم الحاس تتواويو أنصار إيران ترايز قبر نيران مخونان ترايم تكملوا سلزي بزي هذا كابتي سب كسو على الزلوي حنتنا بأبزيا زلا بزعبا رجيم changes قبر زلو conversation كنرينا الميوغن زياس كسموها. Smith with reaction in Israel to Trump's announcement. Bernard is reporting from Jordan's capital, Amman, because the Israeli government has banned Al Jazeera from reporting in Israel and the occupied West Bank. About 10 minutes before that White House statement, the Israeli Broadcasting Authority issued comments from Israeli officials who clearly must have seen the statement coming because they said that without US involvement, our operation against Iran will last 2 to 3 weeks. With US involvement, the war's objectives can be achieved within days. They said Israel is convinced the US will join the attack, including the attack on Forda, the mountain within which are these centrifuges, the bunker buster bombs. And then they said, we appreciate the Americans joining if they decide to do so, but we will know how to accomplish the mission on our own. And the Israeli military says it's ስለዚህ እንታይ ዝብሉ ዘለው እቲ መርሕነት ናይ እስራኤል ናይ ኢራን ክገብሮ ዝኽእል ኣብ ልዕሊ ኢራን ክገብርዎ ዝኽእሉ መጥቃዕቲ ናይ እስራኤል ሓገዝ ዝደልዩ እንዲኦም ነይሮም ስለዚ እስራኤል ክትሕግዞም ዘይምኽኣላ ወይ እውን ዝወሰነቶ እቲ ኖ እስራኤል ናይ ኣሜሪካ ቅልጡፍ ዝኾነ ሓገዝ ወይ እውን ኣሜሪካ ብቕልጡፍ ኣብ ጎኖም ኣትያ ክትዋጋ እንዲኦም ዝደልዩ ነይሮም ክልተ ሰሙን ክወስድ እየ ገለ መለ ዝበለ ናይ ዶናልድ ትራምፕ መግለፂ ድማ ከም ዘይሕጎሶም እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ግን ፀቕጢ ክፈጥሩ ከም ዘይክእሉ ድማ ከምስልሎም ብድሕሪ መጋረጃ ኩሉ ዝከኣሎም ፀቕጢ ይገብሩ ኣለዉ ኣብ ቅድሚ ሚድያ መፂኦም ግን ስለምንታይ ልስልስ ዝበለ ዘረባ ይዛረቡ ኣለዉ ደገፍቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣንፃር እስራኤል ኮይኖም ስለ ዘለዉ ብዙሓት ደገፍቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ቤዝ እስራኤል እያ ትዝውሮ እዚ ሃገር እዚ ብወቅዕ ድማ ሕጂ በሪሂልና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለምንታይ ኣብዚ ኩናት እዚ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ጥሒሳ ኩናት ጀሚሩ ዘሎ ነተንያሁ ክኾነን ዘለዎ እቲ ኣትይዎ ዘሎ ድማ እንተተይተኾነነ ድማ እቲ ኣትይዋ ዘሎ በዓል ወዲ ክወፃእ ክኽእል ኣለዎ ኣሜሪካ ስለምንታይ ኣብዘይ ጉዳይ ኣትያ ኣብዘይ ኩነታት ኣትያ ተፀላኢትን ሽግርን ትፈጥር ዘላ ብምባል ብዙሓት ካብቶም ሃርድ ኮር ደገፍትናቱ ካብቶም ቀረባ ደገፍትናቱ ዝነበሩ ናብ ስልጣን ክመፅእ ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ዝገበሩሉ ኣንፃሩ ደው ኢሎም ኣለዉ ንግዳስ ዶናልድ ትራምፕ ከም ትፈልጦ እዩ ንዑ ዝጥዕሞ ብድሕሪ መጋረጃ ድማ ንዑ ዘርብሖ እዩ ክገብር ዝኽእል እምበር በይዝናቱ ዋላ ህዝቡናቱ ዋላ ገለ ዝግድሶ ሰብ ኣይኮኑ ስለዚ ኣብዚ ኩነታት እዚ እውን ዝተመቓቐለ ኦፒንየንስ ወይ ከዓ ርእቶ ኢና ንሰምዕ ዘለና ብሓፈሻ እዚ ኩናት እዚ ብኸመይ ክዛዘም እዩ ኣበይ ገፁ ክወዳእ ብኸመይ ክኸይድ ንዝብል we have so many questions ብዙሕ ነገራት ብዙሕ ስጋታት እዩ ዘሎ The Israeli military says it's carried out more strikes against nuclear facilities in Iran. That's after vowing to intensify airstrikes in response to Tehran's missile attack, which damaged a major hospital in southern Israel. Iran says it's launched dozens of drones targeting Israeli military sites. Paul Ging reports. Israeli strikes on Iran have intensified. The military struck near Iran's heavy water facility at Hondab. That's part of the country's nuclear program. The facility is still under construction. ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና እስራኤል ብዙሕ ቦታታት እያ ትሃርም ዘላ ኣብ ብዙሕ ዕላማታት ክትሃርም እያ ትፍትን ዘላ ብኩሉ መንገዲ ነቲ ናይ ኢራን ወታደራዊ ዓቕሚ ከተዳኽማ እያ ትፍትን ዘላ ወታደራዊ ዓቕሚ ማለት ድማ ናይ ምትኳስ ዓቕሚ ናታ በቲ ሓደ ነቲ ናይ ኒውክለር ቦታ ክንሃርሞ ኢና ይብሉ በቲ ካልእ ድማ
ሚሳይላት ዘለዎ ንሚሳይላት ላውንቸርስ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ዘለዎ ኩሉ መራሕቲ ዘለዎ ኩሉ ንኩላቶም ብምቕታል ነቲ ኩናት ክዕፅርዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ነቲ ሚሳይላት ድሕራሪሞም እሞ ገለገለ ሪፖርት ከም ዝበሃል ሓደ ረብዒ ናይቲ ሚሳይላት ሃሪሞሞ ከም ዘለዉ እዮም ዝብሉ እቶም ምዕራባዊ ሚድያ ከምኡ ዝብል ሪፖርት ሪኢኹም ትህልው ኢኹም ስለዚ ነቲ ናይ ኢራን ናይ ምጥቃዕ ዓቕምናታ ከትክምዎ ክኽእሉ ኣለዎም ምክንያቱ ነቲ ዝተተኮሰ ኩሉ ከትሕንዎ ወይ እውን ንነብሶም ዲፈንድ ክገብሩ ስለ ዘይክእሉ ሃይፐርሶኒክ ሚሳይልስ ይትኮስ ኣሎ ስለዚ እቲ ትኮስ ዘሎ ሚሳይላት ተዓክትዎ ስለ ዘይክእሉ ኣብ እስራኤል መፅኡ ድማ ዕንወት የወርድ ስለ ዘሎ ኩሉ ጌና ከይተበገሱ ከሎ ኣብቲ ቦቱ ከቃፅልዎ እዮም ዝፍትኑ ዘሎ ግን ኢራን ኣብ ሃገር ኤቭሪ ዲቴይል ናይቲ ኣብ መንግስቲ ወላ እኳ ስለያ ናይ እስራኤል ኣብ ስራሕ ሰሪሑ እንተተባሃለ ብኩሉ ነገር ግን ክፈልጦ ከም ዘይክልካ ምግንዛብ የድሊ ስለዚ at the end of the day እዚ ኩናት እዚ ብናይ መን ዓወት ይኩዳእ ብኸመይ ይኩዳእ ወይ ደኖ ሓንቲ ግን ኣብዚያ ክበኩም እየ ሪፖርት እንታይ እቲ ዕላማ ዝገልጽ from a senior Israeli official calling really for the ouster, calling for essentially regime change here. What significance do you read into that statement and how would that change the type of military operation we're seeing? Well, it's an extraordinarily significant statement. That means that the Israelis are subscribing to the policy of regime change. And how would that change the mission? Well, it would just add on to the mission. That is classic mission creep. And while I appreciate everything that Israel has done up to this point about taking out the nuclear facilities, my question to Israel would be, okay, if there's going to be regime change, are you taking over the day after operations yourself? Talk to me more about that, because you also say this is something the entire world needs to think about more, the day after management. ሕጂ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ እስራኤል ብፍጹም ተሓታትነት ዘይብላ ሃገር እያ ተሓታትነት ዝበሃል ኣብ እስራኤል የለን ዝደለይዎ ገይሮም ዓለም ኣይተሓተውምን እያ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ዓለም ኒውክለራውያን ሃገራት ኣሜሪካ ራሽያ ቻይና ኢራን እኳ ኣይኮነትን IEA ዝበሃል እቲ ናይ ኒውክለር ኤጀንሲ ኣሎ ነዚ ኒውክለር ዝቆፃፀር ትካል ኣሎ ዓለም ለኻዊ ትካል ንሱ ንኣሜሪካ ይቆፃፀራዩ ሓበሬታ ኣለዎ እዩ ንቻይና ይቆፃፀር ሓበሬታ ናይ ቻይና ኣለዎ ናይ ራሽያ ኣለዎ ካብ ዝምሉእ ዓለም ናቶ ሓበሬታ ዘይብላ መን እያ እስራኤል ኣይትብን እያ ሓበሬታ ናታ ንኢራን ዝቆፃፀር ዘሎ ሃገር ምስ ኢራን ዝሰርሕ ዘሎ ትካል ንእስራኤል ግን ክቆፃፀራ ዓቕሚ ንዘይብሉ እስራኤል እንታይ ትብላ ኣብ ኢራን ኒውክለር ኣሎ ኢላ ንኢራን ትሃርማላ እቲ ሂፖክራሲ እቲ ሓሶት እቲ ምስልዩነት ናይ እስራኤል መወዳእታ እዩ ዘይብሉ ስለምንታይ ኢራን ኒውክለር ተለዋ ንስኹምስ ኒውክለር ኣለኩም ዶ ትሕተኮ بعالم درجة عبيت هجرات تشمجيلهم نتناي نيوكلير ناي إيران تطوكنا بلا لنا تيلهم أو إيران كان كم إسرائيل كان كم يجرا إكسكلوسيف لقوم تبل معناته نسلوا سلمتين إيران تمثل تاخذ كلكلات في التل قبل اللي يدما إيران مستعلم لخواتك كانت سرها هذا الله زعب يسلا يوم مربب نا أمريكا وين حلافنا يسلا يوم مربب ناي دونالد ترامب دما انتهي لا نا أمريكا مالتيو إيران يبلا نيوكلير أبزوان زيلا سلزي there is no any reason إذا إسرائيل تكفر زي لما تقعد ناخذ جبر العلامة جن نتنياهو أفصل الآن نخنبر عدل سلزي بلو إذا دراما زياب بمفصام إن إيران بمودع من البعض إسرائيل تدل تقبلنا تركب غليمبر تحرزيا خان أبيك خيديو ناب جبس ديك خيد ناب باكستان ديك خيد علامة له أي ودني علامات أب كوينات نبر سبي أي ودني كلام أب كل تشحن سلسن العراق أنت علينا الزوبازي أبسلوت السلام كنا بري بالنير هريو ليبيان سوريا أنت علينا زبالة السلام كما تقولي هريو إيران كل تشحن عصرت جميرو كل توارح تعرفوا الله بالنير كل توارحي لكن تشحن عصرت قلت فيديو أنا نتنياهو ولا كل توارح تعرفوا الله نيوكلير نقدر بالنير حساب حج دما سمنا تعرفوا الله معلتا تعرفوا الله يزيد زالو سلزي وزو زخوني حساوي مرحم مخانو يفلت يقول حساوي غزو ليلن إن حسوا دما دليتو زجبر كم دليتو دما سلطان زي تحتات النزل نبر مراحين تلو نتنياهو يو قل كم دري زلنا حجون تا حنت هاجر تعرفا زنبرة حنز قناة وتدرك عمل زنبرة نع الرجيم تشينج بوق أجيرهم كسر حجة ميرا ماله لذي دايم زبلو زلو الرجيم كمان يكم حضرات هاجر بلان على ودي نتنياهو بلانز بهلا يقولسوني نتنياهو هاجرات أني خام قدافع العمانات كالرياء كم بحدش تختق بلاد ليت يبلون كل بلان نتنياهو نتناول أبكابيز اللي هاجرات هم في شوشكات ونالو كميز بلا بلان يزا أنا بتعمي زعزنا النقل زي كم زي بزح رك أزلي كون straight forward كابتي كنا تازلو كتم ببات خلي سلزي توم إيران كان تايب للوس كي مراحناتهم انترفيو غير نيرو
International correspondent Lise Doucette joins me again in the studio. Lise, we were speaking a little earlier, weren't we, about the hopes, the possibilities of a diplomatic solution. Let's just pick up with that and talk about that a little bit more. Well, everyone is on tenterhooks. Certainly there's a lot of telephone calls going on between many capitals. That includes capital in the region. Public, Us here on BBC News. Thank you very much. Thank you for giving me this opportunity. President Trump is reported to have approved a military plan. He hasn't made a decision yet whether to join the war. What are you expecting in Tehran? Actually, we are under attack. You know that an act of aggression has happened, please. We were in the middle of diplomacy. You remember that we were together in Oslo when we were planning to have the 6th round of nuclear talks in Muscat, and we were actually on the verge of reaching to an agreement. That all of a sudden, Israelis decided to start an act of aggression against Iran and move on offense on Iran, and definitely to sabotage and to. نتي كونتاتي تقال الله زلون احنا اب نيغوسيشنس مس امريكا نزرارب نيرنا ديل نخبصح وين تخلو اب زنبرو لغزي هاندبت اسرائيل مدقع تابل علينا فنيوم سلازي ازو كينات زي ايران زخونه نغير زغبرو تغبني بلان ايران نفسها تكلاخل زلا حدا وراره حيلي تغبطا سرعات ناتا منغسناتا نخغمط المصيلو احنا دما نفسنا نكلاخل لنا تخكلኛ نعلم حقي سلف ديفنس ما بزيا اسرائيل كن نفسها ديفنس تغبرا لا يمزو اوروبا افرون يوم كن اجين The messages that we are receiving from Americans, backdoor messages, are that we were not involved, we are not involved, and we are not going to be involved. But the messages that are on public, we are receiving through President Trump's tweets and his interviews, though they are very much confusing and contradictory, but they are very much indicating that Americans have been aware, they have participated, actually they have some. Are telling him they want to come to the White House. They بعفشا دونالد ترامب بزوج زي فيديوهات ناتو إيران يلمنوا خمسة لون تطون خبلوا مسو دبلوماسي خبري فتنو خمسة لون بزوج زي تزارب عبد ميديا حسوت مخاني زنا جرابزي إحنا ما نمسبح حتتنا بوجن أمريكا بخالوت من قطعات مجير إذا مسألنا له سيحطونا له يميلوا إحنا قل ورا رح يلس لزلنا نفسنا نمكل خالينا زلنا سلزي نزخوني يقولنا لمنا نزخوني يقولنا حتتنا يزبل زلوا منهم يحكينا we don't know general again Donald Trump بزعق زي إيران يلمنوا خمسة لون يحطوا خمسة لون جيريز قلت want to negotiate. What are you hearing from Washington, and what are you saying in return? No, it has been clear. All the responsible authorities in Iran have said that we have not sent this message. We have not contacted White House, though we have been contacted through different channels from the other side of the Atlantic. From the first hours of the aggression started. بعفشا نحتت على نمبر حتتنا بالابجي حنتي كزربالا سمعوا to be involved. But what else have they told you? Did they say there is a way out? There is a way out of an escalating war? What is your option? Look, Liz. What's happening right now is an act of aggression. We are under attack. Let's look at the way there's been 7 days of each country attacking each other. Today, no, we are not attacking each other. We are defending ourselves. سمعكم هذا كل جزء تأمزست مخانم نتاجتني بيلا جريتك عصرة كلتيهم نحتكم تتهرارم لهم no إسرائيل تدبدب زلا إيران نفسها تكلا خلد الله this is how it is مخنياتو مجمر يزور رحيلي نسيت قبل الناس خون اتخالاي بإنترناشنال لو مثلا لو نفسنا كلاخل ስለዚህ ጀነራል ንኽልትዮም ማዕረ ጌርካ እስራኤልን ኢራንን ናሓትሕዶም ይዋጉኹም ዘሎ ጌርካ ኣይኮነን እስራኤል ብርግጽ ዓለም ለኻዊ ሕግጥ ሒሳያት ሃሪማታ ንዓ ስለዚ ኢራን ግብረ መልሲ ንኽትብ መሰል ኣለዋ ግን ኣገይን ወላቲ ኢንተንሲቲ ናይቲ ውድድር ናይቲ ኩናት ሪና እስራኤል ዝያዳ ትዛረብ ዘላ ግን እቲ ሚድያ ኩሉ ግዜ ንእስራኤል ክሽፍናላት ኮይኑ ክልትዮም ማዕረ ይሳተፍዎ ከም ዘሎ ትገበን ገይሮም ክገልጹለዎም ግን ኣገይን እዚ እውን ንቅሓት ዘድልዮ እዩ ኣብ መወዳእታ እዚ ዘለናዮ ኩናት ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ታሪክ ፍልይ ዝበለ ኣፅዋራት ዝረኣየሉ ዘሎ ኩናት ምዃኑ ንድሕሪ ሕጂ ዘጋጥም መጀመርያ ኣይኮነን እዚ ኣብ ራሻውን ርኢና ነርና ኢና ንድሕሪ ሕጂ ዘጋጥም ኩናት እንታይ ዓይነት ኩናት ክኸውን ከም ዝኽእል ብድሕሪ ሕጂ ዓለማት ናበይ ገፀን ክኸዳ ከም ዝኽእላ ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ እዚ ሕጂ ተኸፊቱ ዘሎ መድረክ ሃገራት ኣፅዋርን ወታደራዊ ዓቕሚ እንተዘይብለን ሰርቫይቭ ክገብራ ኣይክእላን እየን ንህላዊአን ምልክት ሕቶ ኣለወን ስለዚ ዝኾነት ሃገር ንእሽተይ ትኹን ዓባይ ነዚታት ወዲዚታት ስለ ዝረኣየ እኮ ኣብይ ኣሕመድ ድሮናት ክሰርሕ ጀሚረ ዶ ገሎ ዶ ድብል ዘሎ ስለምንታይ ኣፅዋር ናትካ ገዚእኻ ጥራይ ክትከይድ ኣይትኽእልን ኢኻ ገዚእካ ጥራይ ኣይዋፅን እዩ ናትካ ኣፅዋር ከተፍሪ ክትክእል ኣለካ
ناتكا هوم جروين اندستري ناي ميليتاري كلوا كالو سلمنتاي حجاتي نازلنا مدرخ اتدشت الكاز نبر حيلي نتا صواراتكا تطو كبلا يغليو مشات كابيكا يغليو سلازي نيران حد حق زوازلو بمولو تميسايلات ناتا هوم جروين سلازخونه تاب غزኦም ዝሰርሕዎ ባዕሎም ዝቋፅሮ ስለዝኾነ እምበር ናይ ካል እንተዝኸውን ነይሩ ጠጠው መበልዎ ነይሮም ኣብዚ ሓለፈ ኢልናኩም ኢና ናይ ፓኪስታን ዝነበረ ነፈርቲ ኣሜሪካ ከይተተንስእዎ ክንዓፅወን ኢና ኢሎሞ ስለዚ ናትካ ተደይ ኮይኑ እቲ ቴክኖሎጂ ሙሉእ ብሙሉእ ተኣማሚንካ ልኡላውነት ኣለኒ ንስግረይ ክፈትሕ ይኽእል እየ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብሓፈሻ ሕጂ ተኣትዩ ዘሎ መድረኽ ብፍላይ ኢራን ነዚኣ ክብል ከለኹ ተጠንቂቐ ዝብል ዘለኹ ብፍላይ ኢራን ነዛ ኩነታት እዚኣ መንግስትናቶም ከይወደቐ እንተወፂእዋ ከምዚ ሰዓረ ጌርኩም ውሰድዎ ምክንያቱ እቲ ተመዲብሎም ዘሎ መደብ እቲ ረጂም ንክወድቕ እቲ ሃገር ሕንፍሽፍሽ ካልአይቲ ዕራቅ ንክትከውን እዩ ተመዲብሎም ዘሎ ካልአይቲ ዕራቅ ንክኾኑ እዩ ተመዲብሎም ዘሎ ስለዚ ካብዛ ጉዳይ እዚኣ ይወፅዋ ላ ይወፅዋን ከቢድ ሕቶ ይክኸውን ስለዚ it's going to be a very interesting time to watch እና ድማ ነቲ ኩነታት ናራና ሓበሬታ ክንህብ ክንፍትን ኢና but again እዚ ነገር እዚ ኣቃሊሉ ዝርኢ እንተሎ ናት ናይ ነቲ ኩነታት ብቐሊሉ ዘይርድኦ ዘሎ እምበር እቲ ኩነታት ኣመና ከቢድ ሲቹዌሽን እዩ ኢራን ድማ ካብዚ ብኸመይ ክትወፅያ እንታይ ከጋጥማይ ኔክስት we don't know ንሕና ድማ ንዑናራና ዝሕግዝ ዝባል ናይ ሓበሬታ ክንበኩም ክንፍትን ኢና ነቲ ንገብሮ ዘለና ፃዕሪ ብዝተፈላለየ መንገዲ ትሕግዙና ዘለኹም ድማ እናመስገና ኢና ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድእ ክፍትነ ዘላለማዊ ዝኽርን ሰማዕታትና ፕሊዝ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ ኣካል ቪድዮ ክሳብ ንረኸብ ድሓን ኮኑ ብለኩም ተፅብቑ